Dobar dan. Dobrodošli u VIP korisnički servis. Ako želite da proverite stanje na vašem računu ili status vaše ugovorne obaveze, molimo pritisnite taster 1. Ako želite da dobijete informaciju o vašem poslednjem računu, odložite plaćanje ili uložite prigovor na račun, pritisnite taster 2. Za uslugu pošalji kredit na VIP prepaid broj, pritisnite taster 3. Ako želite da dobijete podešavanja za GPRS i MMS, pritisnite taster 4. Da biste isključili ili uključili govornu poštu, pritisnite taster 5. Za uslugu VIP. Da biste isključili govornu poštu, pritisnite 1. Vaša govorna pošta je isključena. Ukoliko želite da je ponovo uključite, pošaljite SMS poruku sa tekstom DA na 7777 ili pozovite 1234 i izaberite opciju 5.